از چوم باغ سورگلان وقت سحرگاه بخف من دی صدای بلبلان داگرته بو هر چار طرف صوتا هزار و قمریان دنگ رباب و مغنیان تشبیه بزما بنگیان هفدنگ هفبون چنگ و دف رهتن گلک خوینا دلان شهمار و زلفا سرملان به رحم و مست و قاتلان میخوار جفینجانا صدف وان میخوران ابتر کرم به قوت و رنگ زر کرم والله جدل کر کرم خانی بس آهو اسف جی برنامه کنو دم باش تماشوان هیجا به برنامه نانو دان امجاره که دیل پیشبری و نه ما به چار گوتن فیلوزوف مزن احمد خانی دست به برنامه خواه کر از باورمون تخمین دکن امل کودرینه بله امل باجاره بازدینه ایرو امجیجیه کی دیروکی دست به برنامه خود کن لعالیه کی ما لپشت ما قصر سرایا اسحاق پاشا هیه هر وها باجار بازده لپشت میه و لعالیه کی ما کلها اورار تویا کلها بازده یا کجدما اورار تویا مایه و هر وها تربا احمد خانی جی لوی دوریه ام جور دست به برنامه خود کن جور امی خبردن نوا باجر و هر وها خوارنه کی خوش و نافدار ام هیویدارم بینن سر اکرانین و بازت جیه کی دیروکیه جیه کی کوناره جوی کوناریا خواه دیگره تایبتیا خواه هر ام لبازه دینه ام هات نواره احمد خانی اف باجار بدو که قنطارا چای آرارتش خوره کریه وارگه نافچه آگریه و جیران رجلات کردستانه بری ام دست به برنامه خواه بکن مخواست ام هنک جهن دیروکی بازده ببینن قصر اسحاق پاشا به تواهی احتشام خواه برمیه اف آواهیا دیروکی رمزک جهبونن به هرمیه نهاجی ام کلا بازی ده بو بدن ناس کرن اف کلا ها کونار جدما اورار تیان مایه هبو ناوی ده دربار کوناریا دیروکا بازده ده وک نشانه که تربا فیلزوف نافدار احمد خانی جی لقنطارا و جه دیروکیه هر روز به صدام به هزاران کستین زیارت خانی و دبن میوانه و ستارگهی یا راستی مروف به چند گوتنا نکاره دیروکا و جنگهی بقدینه لبلی پیوست ایدی هیدی ام دست به چکرنا خوارنه بکن جبو و ام خواجسر وان گیریم بلند برددن ناوا بازده پشتی ام هنه کل باز دیگریان ام نها هاتنه خوارنگه هکی لور ام دست به برنامه خو بکن کام بنیرن ایرول باز دی ام کیجا خوارنی جواره چکن ام نها دست به برنامه خود کن بله ام هاتن خوارنگه ها مطبخ ارگل ام الویدره برنامه خو چکن تی گوتن خوارنین آلی بازده لوی ملیجی گلکی به طعمن گلک بخوشن مجی مگو کام هرن ویدره گلو اشمره چی چکن کجا خوارنی چکن نها که فاتح الجمعیه
هم خودی خوارنگه هیه هم جی لویدرد مینه ایرو امی کیجا خوارنی چکی؟ حالا خارنا یه بایزی یه گالری امی عبدیگور بدنا چیکرنی کفته عبدیگوری بله آوا یه عبدیگوری یعنی چند ساله بایزی دی چیکرنی امی شخوا امی بهنه کی دما برنامه ده امی هم بحثا دیرو کای بکن هم بحثا چیکرناوی بکن اف جی و مطبخ ارگل یه و یه حوالی منه یه مالیا منه ام توایی برا حوالات ناویه ارگل ناوی ارگله بله ام برا توایی دشخلن و بناوی وکریه بله ناوی وکریه نه ها جوری آشخانه yemek açıydı. Xarne amade ki. Nexem neha me derkevne cemî jî em wî jî naz bikin. Paşê em dest bi bername xwe bikin. Ji xeynî xwarina Abdîgor, kufte Abdîgor û xarnê dî jî çê dikin ne? Em xarnê em her roj cur yemek dixin. Ê baş e em ê ji xwe sohbeta xwe hem bi te re jî berdewam bikin. Em herin aşpêja me Ergül jî naz bikin. و ام برنامه خو بردام باش بله اف خوارنگه ناوی خوش خانما ارگول دیگره یعنی خوارنین لوی دره تینه چیکرین جهلا ارگول و تین آماده کرن ام جی دخوازن و کسا نافدار ناس بکن و به هفره خوارن چی بکن بله نهاجی ام هاتنا مطبخ ارگل او ارگل نافدار توی مشهور جبر کو ام ملگلک دورا ام پرستکن جی خوش ام دیگرن جی خوارنا خوش به ام دیگرن و نشاندان مگم و جناس بکن و ام لطعم خوارنی و بنیرن کایرو که کفاتی گو ام عبدیگور کفتسی چیکن تجمره چیکی چانون هم باشن کارو خباتی و چوادی چه؟ رند چه؟ اون خوار جیم خاج مزن که و جیم خاج مزن کریه اف چند ساله اون هنه؟ 5 ساله 5 ساله اون هنه لیور دوی مکانی ده ت بری کون بدری وکن لمالی جی و خوارنی خوش چید کر از باورم رند چید که بله هوالا ازارم گفت رند چید که کام بکشتم لوقنته نها اف کفتا کو امی چیکن کفتا بازدیه نوا یعنی به نافداریا و جور درکتیه امی شخوا چواتی چیکرن بچی تدس بیکرن هنک از بیم چیکرن و جی زحمت گوشتی خو دکتن فلان ام تخوازن واجی نشان بدن تخوازن ام پیشی هرن قصاب ام گوشتی خواب بگیرن هاشه میچی امی هرنا مالی جنه کار کرد گوشت کتن امی یا نشان کن ام برا نه امی برنا مالی چند ساعتی کتان گوشت؟ اگه 2 ساعت 2 ساعت 2 ساعت گوشتی کتان ای والله کاری کی زحمته زحمت هجبر یکی و نافداره کفتاوه پرانی ول دروت نچیکرن نلور نچیکرن مالی دکترن کتن پشتی حتی کتان اون برای پیشی باشه نخوام دست بکن اونجی کاری خوب بکن لور از بین اون خوارنه دیجی حاضر دکن آماده دکن ام زیاده دماغی نگیرن اون خوارنه خواه چیکن اون که کفاتی هم هرن گوشته خوب حاضر کن بینن ورن و وقتی می صحبت خوشی بردام بکن باشه باشه تماشاوان این هیجا وک ما آنی زمان نها مهرنا قصاب گوشت خوب استینن دست بکی پاشی وک هم خانم ارگل جو که کفاتی جانی زمان او گوشت دوی کتان کاچاواتی کتان امیویجی بین سر اکرانین و لبند آمه بن برنامه کی گلک خوش براستیجی امیجی ایرو روزی کی خوش بو بدن در باز کردن ام ده بردام میکنم
وکما آنی زمان امی خوارنک نافدار کو تنی لبازی ده هیش بوا چیکن. ناوی کفته عفدی گور مگلک بیهیست بو لی حتی نها منه خوار بو. وصا خویای چیکرنا وی جی نه او قص حسانه. دست پیکی امبرید کوین دا کو هرن قصاب و گوشت خوابستینن. حتی ام دچن قصاب ام هنک ناوا باجیر جی دیگرن و بازده ناستکن. سلام علیکم. مرحبا. چاوی. چند مرحبا. ام سبا گوشت عبدی گوری ام گوشت بستیم. همات ام گوشت بستیم جوی داره. اینجا لور گوشتی کو گوشت تازه نه گوشت گوشت تازه به ها گوشت دانه گوشت اکه ای باشه بلا گوشت مقدمه هم زیاده جی دریج نه 3-4 کیلو گوشت بلا تمیز که اف گلکین چند سالی نه؟ اول گلکی سالی اما تنبی سوز فرمانه گوشت ایجی تازه تا گوت دست خوابده؟ گرمه دوی گوشت نو هات به شرجه کنش گوشت چه؟ گوشت مثلا یه دو نوی کتانی بلاده به هم دو ناگره هم دو ناگره جا بلاد بش بر یکی گده ده گره گوشت تازه دوی دروژه ده هات به سرجه کنن حیوان گوشت ما تمامه؟ تمامه حاضر بیه اری دیگه همه ببینیش با کتانه اری امی ناردن امی هر ناز سبا کتانی تمام باشه هم سپاس دیم حالی خاطره تا سازم حالی ترجون صفاتری تا بسه هم پری خوشو بده چا ما گوشت خوش قصاب گرت و ام دیسا بریکتن نها دور هات کاری هری زحمت اف گوشت ها و قدر 2 ساعتا به کتان اف کارجی لبازی دیج هلاجنان و تپیکانی ام جی بری خوددن تاخه دا کو هرن مالکی ببن میوان دا کاورن ام ببینن کا کتانا گوشته و چاوا پیک بی بله پشتی ام چون مقش قصاب گوشت خو آنی هلگرت آنی ام هاتن جی کو املی بکتن لورجی دایکا نجلا و به آلی کاری ما کتانا گوشته کاری کی زحمته زار زحمته و چی کاری زحمت جی تفت که بس توی جناده نه اون هراده اقربه هر خزمه هبن نه یعنی اون به هفره وی کاری نشینن گوشت لمالی تکوتان اون دبنه جی خوال و درجیت پجینن لور نها اف گوشت ما آنی دورا 3 کیلو گوشته چند حب کفته جوی درد کرد؟ 15 16 17 آنها گوری یا درد کرد ای باشه من ها دست بکن ما گوشت خو آنی دی امانت تا توی دیش مرا کتانایی امیش خون نها نشان بدن چوا امی چیکن ام در باسی کاری خود بین
بله مگوی دی امی دست به کتانا گوشت خواه بکن امرونیشتن نها لدوی دریا دایکا نجلا اوی کتانا گوشت نشانی ما بده دست پی کدم جوی دست پی بکن اف کفره اره کبره و سر کفره دی کتانا سر کفره با میر کتا بله بنی کفره سری جی بداره تی کتان نها گوشت خواه حاضره می دست پی بکن تجمرت کاری بحث بکی وقتی گرینگیاوی چیه کتان چواتی کرن گوشت ما صرف گوشت سوره گوشت هیته گوشت گولیکه امجا رد بیشن گوشت گولیکه اما اما سینه سر بتانه سر گس سر هزارن هر وها یاق دوید ناف ده زیده تنبه نه؟ دون قطع نتیجه ساده گوشت سوره بزید ناوی ده جیجه دکن ایش وقت هف خستنش دامار ناوی گیجه دارد شخوا او سنری و دامارت ناف ده هنه او جی بالکتانی جیده چه نه؟ پی کتانی ام پاش هف دخن آوه و دم گوهریه نها لگلک دورا کفته او چید کن بقیمه ما اوا گوشت روبوت هذا الماكينات ماکینه ما اوا گوشت اورجینال به اصلي اوه يعني روبيات كهرباء راحتي بيجي فاتي دما بحثي كرج مرة جو نزكي 2 ساعات وهاتي 2 ساعت تکتانی كاريكي پر زحمة لا واسطة ولا توستن اما مش يمكن دوي خوش جيبه نا دوي خوانا ما خوش به چخا ام لید دن دکتن گوشت و چرم و سنری جفت و قطن اوها اویا هندوا کید بینن اوه چرم جناوی در کتا اویا داویجن اف دوی تف جناو در که نوسان اون تشکنگه وی خوارنه تو چه دکی چند ساله تن یا جی تشکی هم بوی از خاطر خواهیم بومه بله از ذاتم بو خاطر خواهیم از خاطر خواهیم بومه اما 30 سال از چه دکم 30 ساله تو بیدی زانی وی خوارنه چه ایدی مروفت کاره بیجه تو هستای عبدی گره دما القصاب گوشت ستان لورج ما اخفين گوشتی وی دوی گوتم گوشتی دوی یه نو هات بس فرجی کرن گرمه بیکتن گرمه بیکتن نه yani او جبر چیه نای کتن هیچ های سارده به دما کسار بو جدوش پیرما نای کتن نه سبر جد کن هم منتینن هم دو کتن او گرینگیا گوشت حیوانی کو تیز سرجی کرن تا بحثا تشتکی دیجی تکر تا گوشت یه حیوانی کو گیا نخواری ده گیا هشین گره نخوار بخواه گوشت آب داده نای کتن گیا هشین گره نخوار به اوش بال کشه آلیه کم گوشت خود کتن آلیه دن هم لسر زحمتیا وی کاری خوشیا وی و تایبتین گوشتی ام داخفه لی بجارک باران لمدکه ام مجبور دبینن کج حوشی برافن هندره مالی هیجی کتانا گوشتی بردوام دکه
پێویستە ئەف کار 2 سەعاتان بدۆم. ئەم ji xwe re xweş xweş li derve roniştî bûn û bi carekî baranê mekir em hatine hindir. Niha dora xwe tevlîkirine ne we? Çi qas xwe dikeviye? Angora goşt yani. Yo bi texmîna xwe dikeviye. Hêdî em ber bi dawiya kutana goştê vetên. Dayika Necla karên xwe yê dawî dike. Em bawerin wê tiştek gelek xweş derkeve ji vê goştê. Niha ez bêm îdî goştê me başek bûye ne? Bûye? Em ê daha hevxin. Em ê li hev xin îdî? Her. Tamam em ya ji dest pê bikin. Hava me ava bûzê. Havî Ev bûze di nav de. Her. Divê avayî sar be ne? Ava sar be. Havî ne? Ji bo çi ava sar be? Goşt harın dibe têda. Ha. Tamam niha îdî em ê bêxînin ava avê de bi avê wê li hev dikeve. İdî niha goştê me amade ye. Lere. Amade ye. Em îdî dikarin bibin xwaringehê û bijîn ne? Tamam hazır. Hazir e. Kat goştê me bide me îdî. Rastî wekî hûn dibînin. Gelek xweş xuya dike. Vayê kutana goştê û hevîrkirina wê bi dawî bû. Piştî vê karê zehmet em spasiya xwe ji dayika Necla re dikin û goştê xwe digirin û ber bi xwaringehê ve birê dikevin. Di vê navberê de li xwaringehê jî amedekariya servîsa nîvro hatiye kirin û hêdî müşterî dikanê tije dikin. Piraniya wan jî ji bo xwarina kifteya Evdîgorê tê vê xwaringehê. Piştî destê aşpêja me Ergul hinek vala dibe em dest bi çêkirina xwarina xwe dikin. Belê temaşevanên hêja niha jî em hatin ciyê herî girînkîdî em ê kifta xwe Evdîgor çêkin bipijînin. Ji bo wî jî em li metbaxa Ergul hatine cem hev wê îdî nîşanê me bide ka ev goştê ku bi saeta me kuta rastî jî wek hûn dibînin wî wek merhem wa xweş hatiye kutan ev goşt wê çawa çêbe wê çawa bê pijandin em ê wiya bibînin me gotibû goşt û pîvaz nav hev dikeve newsa? Rast e. Goşt pîvaz nav hev dikeve li vir ar heye ev ji bo çi ye? Eva em zivistanê hêkek jî te daniye vir? Eva ji bo zivistanê em naxwînin. Ama baharê Ev xwarina zivistanê ye. Yani normalde zivistana baş çê dibe. Ji ber çi? Ji ber heywanî wî, ji ber goştî, ji ber çi ye? Yani ji bo çi û zivistanê xweştir çê dibe ev xwarin? derdkene çêrê çêrê hatê dixin nabe. Ha wextê dema me Zivistanê çêre tune hatê çêre dixin nabe. Belê dema me goşt kuta dayika Necla ji me re behs kir got heywanê ku çêre şînayî xwaribe goştî ne baş e. Ji ber wî yekî herhalde zivistanê ji ber ku çêra şîn tune ye baştir çê dibe. Em zivistanê wana naxwînin. Zivistanê ev nake ar û hêk nakeviye havîna hûn dêxîne ji bo herhalde biçikekî xwe bigire. Ha tamam me fêm kirina xwe. Ji xwe zêde jî nakeviye çend dikev çî ar dikeviye du kev çî. Baş e dest pê bike ka em ê çi bikin niha? Me goştê xwar nevre. Goştê xwe berdine wir. Tamam. Hêka xwe dişkînin. Belê.
وەکی دی تشتێکی دی ژی ناکەوێ ناوێ نەوسا نا خۆی نا شخا خۆی ناوە گۆشتە وەختی کوتامە گۆشت ڕاستە ما خۆی خست بوو ناوێ ئەڤ یا هەنێکی سوات تەبلی هەفدیکیش خۆ گۆشتی مەژێ ئەمە بێژە حەلی ئایا باش شاسەکە ڕاتێ دکوتن بەێ دەحەڵێ های پیوازی خواهم بردنی از عالی کاریا تبکیم بس پیوازی تمام اف پیواز شو ما بری هور کربو حوجینا کم هور کرنای نشان اف تمام هيدي ريم باوش ناوي اف ام بيخنا دنا واوي ده بيجا بريكو بيبجا از بيا بيخم اف تمام اوا خو دكاليني كيفشي خوي باشو خويت كيف اوي نه تمام كمان خويشي باويجني كيفشي بس ايه كيفشي بس افقاس بس ايه بس تمام كي خوشي اويتي بشتوي دي وانا ديكي جلوكو داويجي ناوي نوصل ايه راسته زي هكا تقريبا اف چند غرامتي دسو 200 غرامتي هر یکی و پورسیونه که وقتی کن قرار دسته مهم عینیه بله اف گوشتی هم رو درونه دیجنی کاره چه که مثلا تو نوع آبه ده چه دیگه درونه ده یاغه ده تا کبابی هیه yani ev çeşitli diye. Ama iş çeke. Ha yani navrune de ji te çekelim ama ne abdi gore ev çeşitli diye. Na ev iş sordu be. Ev ji drone de sordu. Kebabı. Çit bejine navi içi. Tava kebabı. Tava kebabı ha. Ev çeşitli diye. Xazin pişti mevanavet nav abi em tukarın vijin nişanı tamaşavan yapabilirim. Kaçava te çekelim. Ev iş tamam hesap. Ev pivaz dikeve vijan. Ev randet ki. Ha pivaz dikeviye yani. Tamam. Ama vijji merak dikim rastı em vijji çekelim. Tamam. Avavi gerek keliyayı be an Vati sarbe. Dve sarbe. O behevret kele yani. Avu köfte behevret kele. Naha mil ben de minin ku bir kele. Evet bir kele ama başı birinci beydaken. Birinci kele nabi nasıl? Neyse ama birinci tıkmen aldım. Birinci keve nama ver ama direkt. Başı emiruni sorken. Runi sorken pişiret berneser. Ama o jini nişan bedin. لبلد وام لبندي بسكن حتى كواب بكلا. تمام. أمي بردوام بك. أمي داري دام بكلا. وك أم تينن سر إكران و براستي جي أم خوارنا جلك بالكش شديكن. وان كفتين هاتن جروفر كرين ما آوت نوا آوت دا كو بكلا. حتى أو تشدبن أم دخوازن أو خوارنا كو آش بيجامة بحثي كر يا كوش گوشت كتاي تشدبه أمي جي چكن. بله ما köfte خوی عبدی گور آویت نوا آوی گره که چند دقیقه بکله؟ 20-25 دقیقه. 20-25 دقیقه آوی ده بکله. پاشه می برنجی خواهجنی سری حتی کو او دیکله تگوت دیوارونه دجی ام ویا چه دیکن اف گوشت کتایی مهنگ جی و قطان دناورونه ده جویلش بیجن تای کبابی. توا کبابی. ها. ام یا شاش نکن. ام چیکرنا وی جدست پی بکن مرا قوی جی کرد کاچوا چیده به چیت که و ناوی پیواز دوی بی رنده کرن امی رنده کن باش هور به تمام شخینی وی اف چیه ناوا نانه و ماکینه ده هور کریه ناسا ناوا نانه ام جبو چیت که بیه جبو خوابی گره
Havı gide, navarında sordu ya. Lever Habeş karabiber. bibera isota raş heye, karabiber kudbejni, ev dikeve. U hnek Rum heye herhalde, ev şey tebliğdi mi? Nezeyi bir deste hava bağış mı? Tamam. Lebere tane pivazu goşt emroft kare beje nav heftkeve u nava nantkeve navi. Ev tamam bu. Hem karnım yarakin bidemin. Tamam. Nezeyi goştu xarcı herden. Tamam. Kefçik, du kefçi. Nava nani em dixne navi. Beje berdet karij mere beji. Vakti ku çediki beje bine zaman. Tamam. Jibo ku tamaşavani me film bikin. Emeğin nani xatxni, pivazı xatxni, karabiber. Tamam. Emeğin hevxin ham navarında sorki. Aynı goşte, Aynı emevi goşte sorki. kutayı. Eri, eri. Ya nav hevde hevir dikin. Eri, emeği hal rın hevxin. Mef tamamen. Erim hanam. Rune medani bu ser agir. Em rune xosor bikin. Agire xapixin. Tamam. Emin ha, aha. Antike. Davijne nava Rum. Nasıl? Emin ha ki. Tamam. Tırcık ona. Beni ev kebaba tavaya da Hay kebabı. dikir. Tamam eydi pijiya nasıl? Eri, eri peş. Me beni iyice Me girt. Tamam beni iyice girt. Hediye meydan khniya. Ev köftemi abdi gor hej Hemen ha. pije. Pilavayı Ev peyda. jüyre henek maya ev zuçe bu. Evet Me soğuk. bilezgini derxist. Bila ev çe be. Avha baş sor. Pişti sor. Beydim rov dert khalasa. Eri. Zeyde tişteki ditine. Na. Tamam. Emevi sade natın, emevi bervi kartoji sorken. Kartoj Pilavayı. berdest tiye Evet. sor kirin. Kaniyet ya şani tamaşavani me bedim. Bak hon dibinin. Ev tavay kebabiye. Brasti jî pir xweş xuya dike. Bêhnawî jî. Ev goştê ku me kuta ji wî goştê hatiye çêkirin. Ne qîmeye. Ne makinê de hûr nebûye. Li ser kevirê bi conî hatiye kutan. Brastî pir xweş xuya dike. Ca niha em ê berdewam bikin. Ev köftê me abdî gor di pijin hêjî. Emin ha birinci peyda. Pijiya îdê me birinca xwe jî berdine ser. Em gavekî dê me tam wan jî binêmiş. Vayê çêkirina xwarina me duyemîn jî qediya. Ya rastî kebaba tawê jî gelek xweşxuya dike. Wek di bernameyê de hûn dibînin her du xwarinên me çêkirin jî bi pîvazê tên çêkirin. Helbet pîvaz di metbaxa Kurdan de ciyek xweyê taybet heye. Deka werin em bibînin pîvaz çima nebateke qas girîng e û feydeyê wî çi ne. Pîvaz nebatek kaloriya wê kêm lê ji hêla têrkirinê û xwarekek baş e. Lewre di nav da zêde vîtamîn û mineral heye. Di nav pîvazê da vîtamîna C, B6 û her wiha magnezyum heye. Dîsa di nav da kalsiyum, demîr, fosfor û potasyum jî cih digire.
Niha em binêrin gelo ji bo mirovan pîvaz bi kêrî çitê. Di lêkolînên zanistî de hatiye dîtin ku pîvaz ji nexweşiya penceşerê re gelek baş e. Bi taybet nahêle ku hucreyên penceşerê mezin bibin. Her wiha di naveroka wê de hebûna antîbiyotîkê û her wiha taybetiya wê ya antîbakteriyel û antîmîkrobiyal laşê mirovan li hember gelek nexweşiyan zexim dike. Dîsa ji xewê re jî baş e. Ji hezmê re baş e û roviyan diparêze. Sîstema sinîrê zexim dike, mêjî diparêze. Ji bo bîrewêreke xurt bi feyde ye. Ji bo îhtimala nexweşiyên dil parazvaniyê dike. Hestiyan jî zexim dike. Ji bo jinan di dema menopozê da parazvaniyek baş dike û ji hin nexweşiyan diparêze. Me piştî ta kebabiya xwe çêkir kiftê me jî pijiyane. Nefsa tamam e? Evet tamam eydi. Ama Tiştekî ha ya birinciyi bêdake. Em ên ha birincayî berdin Evet. navê. Ha birinca xwe jî me li vir hazir kiriye hatiye şuştin û berdî navê. Ez ê ha bêdake. Hani başa rûnê xwe sorke. Bi vî awê rûn nakeviye. Na. Em rûnê bir xwe kişi mi? paşî em ê sor bikin û berdine ser nefsa. Eri. Tamam. Ha bir kişinin başı. Bir de me li hêviye mînin ku ev birinca me bipije. Eri. û başka jî em tiştekî Em heba nakin. oyna. Avayê hinek zêde ye em avayê vala bikin. Tamam. Ji bo köfte mecbur em av zêde dixwe. Tamam. Em ên ha devî Şixwe me bêje. xwe xistibû navê bi pêşî de carekî dî em xwe nakine. Na. Tamam. Êdî em ê li bendê bisekinin ku ev köftê me di nava birinc de tam bipije Evet. jî wê hazir bide. Nasıl? Eri. Tamam. Em ê rûnê servetin hazır e. Tamam. Bak keleva. Baş e em ê li hêviyayî bin heta ku birinca me jî bipije em ê paşî bibînin ka tiştekî çawa derketiye. Spas şûr. Sağ olasın. Me küfteyên xwe û birinc gihande hev. Li aliyekî din em rûnê xwe sor dikin. Vayê êdî em ber bi dawiya çêkirina xwarinê ve tên. Rûnê malê ye, nîvişk e û rûnê bron jî hûn berdine ser. Erê. Du ê don jî. Niha em ê viya berdine serî ne? Serplanê. E tamam kat berdiye. Kerema xware. Belê. Aha. Piştî ku xwarina me pijiya em rûnê xwe berdine ser. Eri xelas bu. İdî tamam bûye ne? Ha tamam. Ev ê hinek xwe bikişîne Evet. û wê îdî xwarina me hazir bibe em ê bi afiyet bixwin înşallah. İnşallah. Em sibê de hêviye sekinîne em perîşan bûn ji birçiya. Ya rastî em gelek birçî bûne ji ber ku demek dirêj devam kir çêkirina xwarina me belkî hûn di çend deqa de tê ser ekranên we lêbelê bi saeta ye em li hêviya wî ne hem em birçî bûne hem hevalê me kameraman jî birçî bûne tev ters ters min dinêrin îdî dem hatiye ku em vê xwarina xweş û taybet em bixwin niha bila xwe bikişîne û îdî em ê bine ser sifra xwe dest pê bikin li wê dirê em ê berdewam bikin. Afiyet be. Sağ ol. Di destpêka bernameyê de me anî ziman ku aşpêja me Ergül hostayê çêkirina xwarina ye. Ji ber vê yekê di nav Bazidê û li derdorê navdar e. Ne tenê kifteya Evdîgor her wiha gelek xwarinên din jî çê dike. Heta ku xwarina me baş amade dibe, hûn dixwazin werin ka em binêrin li vê xwaringehê her wekê din kîja xwarin têne çêkirin.
بله تماشاوان هیجا حتی که خوارنا ما چید به کام بنیرن لوی خوارنگی هر وکیدن چه خوارنتینه چیکرن امواجی ببینن yani gelek bi marifeti wisa xuya dike xuşka her gün ka mebden askirin xwarnê wê wekî dî çi hene mesela Eva ayran aşiye. eva şorbeya girare girare ne belî gelek xweş xuya dike Tamam. Vir çi heye ev jî şorbeye Ev sabah. şorba savariye dane ne tamam Devir çi heye Ev dolma. ha dolma jî hûn çê dike baş e gelek xweş xuya Ev goştê kutayı tisatê de he. Goştê kutayî ne tenê qîme Na. yani goştê makînê tenê nî Na yek kutay işte de. baş e Kamviya binêrin ev çi ye li vir Ev jî noke. Dîsa goştê kutayı. kiftik navde ne Erê. kiftika nokayê ev jî ev jî ji goştê kutayî çê Kutayı. Erê. Li vir jî wek tirşikek heye bi sebze hatiye çekirin ne var Goştê parça ete da. Böyle ev çi ye Ev jî qîmeliye. kartol çi me Kartolu he. Belê li vir jî balcan hene Köfteli ev jî. kebaba balcana bêjinê herhalde ew belê Erê. Li vir bi xwarinekî cuda xuya dike kanî em yekî derxi nîşan bidin Ev jî bi kefta çêdibe. ev jî navî de kifte hene hene. goştê ye Erê. goştê kutayî ew jî Erê. bi balincana we pêça ye Aynen. û firing û bîber ser hene bacan û bîber ser hene ev jî xwarinek xweş xuya dike balan her wiha birinc mirin jî heye xwarinê mirîşk hene Cimet tenge diye. Cîwe tenge we tu jî xwarin kiriye dîsa jî yani bi rastî jî xwarinê gelek xweş xuya dikin Sağ ol. lê bi taybet em meraqa abdî gor kifta abdî gor dikin belê temaşevanên hêja hêj bername me berdewam dike li ser sifreyê mêxwan xwarinê ku me nîşan dane bi taybet jî kifta abdî gorê em ê nîşanê we bidin em ê li tema wî jî binêrin em ê bixwin û em ê bînin ser ekranên we em berdewam dikin Piştî danasîna van xwarinên xweş êdî dem hat ku em bigihîjin miraz û meqsedê xwe. Ya rastî em gelek westiyan û birçî bûn. Vaya xwarina me amade ye, sifreya me jî tê amadekirin. Deka werin em li tema vê xwarina navdar binêrin. Belê temaşevanên hêja îdî em ber bi dawiyê ve hatin bi rastî gava dî ji me anî ziman me gelek zehmetî kişand heta kom hatine ser sifrê ne wisa Erê. yani bi saeta em pê ve man bû piştî nîvroyî dî em birçî jî bûne em dixwazin dest bi xwarina xwe bikin berî ku em dest pê bikin em hinekî dî jî behsayî bikin çawa ye eleqeyekî çawa millet nîşan dide Valla alaqayı zav. yani eleqe jê heye tê xwestin Zav heye. Em ev xalqî boyzî, yerlî boyzî. Em vira dişinin İstanbul'ê ji me küftê dixwazin dibêjin bişîne. Ji vir diçin İstanbul'ê. Dişîne İstanbul'ê. Sipariş İstanbul'ê. Sipariş erî. Hem jî germager. Bi uçaxê dibin, em çê dikin, bêxine nava. Yani wa pijan dîmin Aha pêjan dî. Em pakê dikin, dibêjin, heval tê nildidin, dibin uçaxê we sibêjin saet neha daldidin, diçin nîvro wira wetkin germager dixwin. Allah Allah. Erî. Yani tişek balkêşe bi rastî em ji temaşevanê me re jî bêjin yani kesî ku riya wan bi bazî dê ket mutlaqa gerek e werin vêdirê vê xwarinê bixwin vê evkê bixwin ji ber hêmel temayî nenêriye lê belê gelek ji ber zehmetiya ku me kişand ez bawerim xwarinekî xweş e em dixwazin temayî binêrin
ka tiştek çawa çêbûye piştî wî em dîsa dikarin berdewam bikin. Ya rastî me li Bazidê rojek gelek xweş derbas kir. Her wiha ev xwarina ku me çêkir hêjayê wê zehmetiyê bû. Em dibêjin her welatiyek pêwîst e carek riya xwe bi Bazidê bêxe û vê xwarinê bixwe. Wisa xuya ye em ê hin carên din berê xwe bidine van diyara. Goştê sade zû bi zû bê baharat tamekî wisa xweş nade. Ama ev ha bi rastî jî tamekî pir xweş e. Destê we sax be, serî de destê te sax be. Yani- Tu gelek zehmetî bere dibînî. Em ji Ama vir belê. tiştekî te bêjim, ava kifta jî aynı goştî hatiye çêkirinê. Belê. Ava kifta jî aynı goştî Erê meşxevî jî danîşandan ev Ava tava kebabî ye. Tava kebabî. Ava tê sorkirinê. ev jî ji xwe medronê de sor kiribûn. Aynı goşt. Aynî goşt e medronê de viya sor kiribû. Em viya jî em tamayê binêrin. Ez ê bêxme nava nan bixwim viya. Ya namba. Avdi goşt namba. Temaşevanên hêja îro em li Bazidê bûn. Em hinekî bernameyekî dirêj çêbû, roja me jî dirêj bû ji ber ku em çûn me ji qesab goşt stan, em hatin me bire malê li wir hate kutan ew goştê ha. Piştî wî jî em hatin li vê xwaringehê me vê xwarinê çêkir û me anî ser ekranên we bi rastî em gelek kêf xweş bûn. Em gelek spas dikin hem ji bo kekê Fatî hem jî hevala wî û xwediyê vê xwaringehê ku bi navê wî ye Ergül, xanima Ergül, em spas dikin ji bo we ve gelek emek dad ber me de. Niha îdî em ê dest bi xwarina xwe bikin heta bernameyekî dî bînî nav û xêr û xweşiyê de ji Bazidê bi xatirê we.